Pretty Kobulungi yatadde bazadde be Dani Basajja ne Diana Kalungi ku bunkenke oluvannyuma lw'okumala ebbanga kati lya wiiki 2 nga takubwako kya mulubaale. Tukitegedde nti ono yabula lwakubirirwa nga 21 omwezi oguwedde okuva mu maka ga kitaawe agasangibwa ku kyalo Kihembo mu kibuga Fort Portal. Tutekereza obundi agenzere mutoyi omukyala ngamba ngo obundi yetwara mutoyi kwa hatoile tukasanga toilet ekingire beto twabene tugenda hatoile tatangano bukaito bwabusigera muhanda gwo kugenda ha toilet toka toilet sange ekingire kandi utasanga toilet ekingire tutanga kweka guzo mwana na ajanka nko kutwine hegi enzo enkota aho tutekereza obundi ale hayirembo lyayi nazana turora yo tusanga taliyo nkalenga aho abokubise mwana byampeiraga makuru omwana buzire yalengana okumpe bisani byo mwana nagamba ngambire family yange abantu bona abakumanya bundu banywani bange mbamanyise ngunkoko ko Bulungi Pretty abuzire. Mama omwana ono agamba nti yabadde abeera naye ebbanga lyonna okutuusa kitawero yamusaba abeereko naye mu biseera bya Ssekukkulu ng'okuva olwo abadde amuwuliza ku ssimu. Hanyuma omwana ogu omwana okugenda mukundugaho ise nu yansabire kumara wiiki emu nampasira na yetago omwana ogu. So nanyo obunyarozere nkokonde munsi ya hero ntali munsi ya Uganda nyagamba leka muhereza omwana nko kamwetagire nko muzeire. Bete cyo kusasa kwingi omwana okuhira muherezi yise kandi aruga mu ngaro zange nkaba ntakahuraga iraka lyo mwana wange orundi nkaba ntakarorahoga face yo mwana wange. Mwana ogu nkamama mu businge kandi mukugonza kandi mwana wange nkaba ni mwenda bukuba nkamara nawe myaka 8. Wabula ono si mumativu kubula kwa mwana we nengeri polisi je kuttemu ensonga zino. Tinkaterize kugamba kampulirize nambere ali orundi kantekeho bulingo buona kurongo omwana ogunyamfuna beremere. So ndengere ku reporting ha polisi beita polisi banyerolire bati WhatsApp, Facebook hona makuru tukagatekaho tutwalekeraho twakwate bizindaro ntarabamo naba mapikipiki twatera kanga baiza hacyaro bacyamana batumobilizingira abantu twasera omwana baitu kwecana kirokino omwana ogutu tukamuzoyire. So bano bagamba nti banonyeza buli obasuubira omwana ono wabula nga tebamulaba. Newe tubasangidde olwaleero babadde bawenjanju ku nju ne mu butale okulaba nga bazuula omwana ono era basabye buli amanyi ku mayitire ge abajjune. David Bukenya, NTV, ku ssaawa emu.